Nakaapit man ang anak ta itimula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan laday ta, nakachamba itinangin na presyo. Ewan na bakit. Manayunan manayin turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra mati kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadatanobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo ilang nga takas kang kuha na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, tiki nagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwan na, tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Ganay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornong ti pangasawak. Kinuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Nanang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka din nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Saan nabali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sana bali tayo kasar kan iti mabiit. Kababay misamot ka dananang kantatang muroni. Awan tirumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo apulaos Adela. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatan ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asi ka akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaitilamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot agbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan. Tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Kung tatang, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo dayay. Saan na may bagay kang ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadot? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang mo apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang.
Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Ken imbes asikatila-baan na. Tasi kama nga ron ang trabaho. Saan may tailabaampay lang no sumangpet ka nga agapoy di gardin mo? Managbabain nga ron ni Adila. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagayt. Basta ay ayatok niya dila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Bala, bye-bye amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Aham! Awan lamukon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no nasa apat ni pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam dayta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagi bat-bati iti oray basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamu di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot a manugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Ni, anda ka matgayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Sikan na tagluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, sikan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsaduta ka bumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga ro da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluluto ro, nay. Ay, ringam di asawam. Tayo suti paglutuan. Madi nga ro ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti da dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anain. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di milatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang saan laeng. Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga ro din. Diyo pa'y lang maawat ang manugang. Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pay laeng Ronnie.
Adidak kayat nga agbalin a manugang da. Iso anasayaat mo ta napanunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naadan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugaryo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag manugot da, mainayon ta nga agnaud ijay. Ay na, ayos lang ang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka Nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging ga iji lugar da Adela. Ala makaammo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumakasaon ni tatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan nga minkan ka. Mababanok ka Husto nga. day tan Nanang. Di yun ulit-ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit itagkid daw iti pasensya Nanang. Ta mainayon kami makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti adu nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wine. Damag ko ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam anateng. Agpaiso aya. Ha? Saan unay Nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga adu ka no tiornong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business. Arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasad sa drut dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mangarod Nanang. Ngem ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Saan akas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada to'y balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. Ha? No kaya mo siya kung taglakaw. Ikanak iti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Isun ti pang tedak iti pagpuunan. Makaamo ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Rooney, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawak. Di mo lang aminan makastrag iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan ken tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Ken gumatang ako maiti tangke ken burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, Nanang. Oray Gismil siguro mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta a pagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Ken dalan dito'y sango ti balay may.
Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas di na day dyan o da kwartana. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngam tayo pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, kun paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ang ninanang Tainik kamot gaya iti kwarta na manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagayan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyan mo ka nagbaliwin. Ngamsaan mo gayam. Ay, aywan. Nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasik nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak man. Kada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na dagiti kakabsat ko. Si kaamin ang ti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensya kan Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidol damutan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi kanila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apa nagabrod ko. Wanmat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo ten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni Jabrod Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang arud kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Lang arada. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimang badura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga impabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersa na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. So di mo kumapwersa na singiran Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit samot tinakam mo at tumulong. Ibagamlaang Saan? Ang masayangan naklang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pa ila iti balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay day kaunay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau.
Ay, kasano adi kumutaw ka maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balayda. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay jay. Di na matulunganan. Tulungan tak nanang. Ay, agi patakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ka nanang. Naikisapa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga ro doon tatang. Basta naikisabay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga ro tatang. Ang mawanan ti maaramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderain. Ano sakat ti sadut nga asawa. Tayo ayatak mangarod na nang tatang. Matuyag di mitubog tinyog kapag isilain. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, agyaman manong lusyak. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagaga mga bunga tinyog iti aropayan. Ala, ipapas mo ti uminaw. Kain mangan itinyog. Yawi bunto tadaduman o di mo maibaos. Ay katwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mau. Umay ijay balay. Tatangdanak ngaglaba. Agdalaws kin aminun at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungod di ka anakam ka bagays. Tadamagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon, ante. Siya kon, taalaan niyo. Anya, Saan nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dot na dayjay. anya. Isasaklaktan titangdanan yung agbabaw ng tanagagatakmat, ante. Ayan ni Jema aya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang agsil-cellphone lang teraramidon na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti ako yugyo. Mabiit lang ante tayo naka-agrubwat niya, ag-impa kay akmatan. He! Salaki! Unay matdag ito yung ason! He! Nana Helen, umayak man. Ay, adeng. Adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni antek. May papaniti anya dia tangay. Kwa. Aw, kurain. Dumadon ka. Sumrak ka dito ay balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Angel! Ingka mangisaganay ti merienda. Tapag merienda ni kurain. Uwan ante! Payadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kurain. Angam ang merienda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanakak. Ay, kaanakam day di ababae, nana. Wan, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan, nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan ni ti spaghetti. Agyaman ak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga ay anyat kayat yung akanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta ialaan kayo. Nagswerte mat data nga babaen.
Umay lagayam umutang nga magmerienda pay. Naglayangan. Madin sa diatoy Gun-gun daw ay handa matante kinasingpat ni Antek. Ay, masapol nga palutputak ni Auntie Helen. No kasta. Ado ti umay umut-utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga no awan pagbayad da balasang kao. ala. Apay nga itultulok yo, ante. Awan Gunda wayanda kayo dagita nga tatao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata ano at da kwartada. Narigat mo't no persaum ida singiren. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin unay, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang nyo matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tamakasweldo ka lata. Ante, agawid hakman, tayo nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti sweldo mi taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno at da pagmarkit mo nga agawid. Ganda ito na, nayunak ti kwartang. Taigatangam datatang mo'y tinaimas asidanda. Kun mga lakanto kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Tasayang lang no saan ama ibaos. Adu unay nga bimbalasang ka. Sige nga rod, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagi dyan noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagi jayon. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagi jay. Yawid mo, Angel. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba doon no adya, isako amin. Baklayak nga iawid. Nay, tagadumo kita insang-sang pa mo na nakaw. Ay, wan tatang, hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya, Ada dyan lasen ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. nangalam ka kita babadaw kas kadasap sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama kita. Intad ni Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded dapay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da itinangay na dagitoy. Ngam, hanyo ibagbaga ka ni ante nga ilakok Taba ka hanak to kanan. Manahilain! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni antek. Apay, anyat masapol mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka day. Amo nalatang tigagarak tayong baga ako ni di kalman. Umay, samat umutang di ato yung nga tao. Grabe mat dagito yung nga tao. Basta ag pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wan, di ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Nagrang kay man nakagawad wano kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurang guys. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak metlat, ano kayat ka? Nulakit di tada, malaksaid no awan. Ay, kayo ang makidi, na. Ay, sige nga, Rab. Diyak bayagan, tagpailak pa'y. Agyaman namanin na. Manot inutang da dyan nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga agbayan. Ay kat bayadan ng tumutla kano, inton malako na baka na. Siguraduan na lang Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao.
Las-las tugan na kayon samat. Saan mo't siguro kanakan? Ay, kitaan niyo ante. Hang kayo nga palukloko kadagita nga tatao. Awan ay, busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. Saan pa'y mo't, Angel? Apay ngay, kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalon da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayawawan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyagdan tulata inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Adda niyan tayo, Minjay. Umay ka kadiag bayad iti utang mo manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan, Tanabiting ki, din tayo utang kao. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kao. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak tupay kat. Basta maala ni antik ti pensyon na, adaman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyang pat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magunggundawayan. Ati Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa'y mati mo na nga utang yung asa kayang tumutang manan. No, edi kat kayang kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka na antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante, siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Anya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay iti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumpurme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Naira namot. Ay, Oray kumano at dagbayad kadagiti utang na. Tay supay lati alaam kaanakan. kat mabalin yung matisoda nga si ngayran ante. Ay namabainak kaanakan. Kun narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damo. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isudante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Iso nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Oh, Angel, siga magayam. Sumrak ka Ay saanan? Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayag singiri ti utang yo. Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapoy ti kapapanunot na kadagi di pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matongtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Kwa, kinasarita ko ni ante, may papan iti utang na Naira na ngamin ana ospital ti anak ko, idi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kayat nga mabainan kayo. Iso nga nasayat latatipan na kaysama na. Ngam kinapuno na kastao na nga pungtot na no ada di balay da. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga mabalin ka di nga agbayad kanta. Kailangan ni antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Bakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balay dati utang ko. kaano nga agswildo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin to umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagswildo na. Tay sunto ti umay ko. Tapno hanak nga sumanoble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga'y manong amboy. Ayan di bayad mo nga. Kat ne, kasapulan na ni antik ti kwarta. Nalakom sa matan genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga raw din. Di mo pa lang itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itag ko nga ro, day. Nagbayad mo ni manong amboy ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige.
Ala amount ta imbayad ni Ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad ka no gayam ni manang kureng into no mga lawas. Nagbayad taw. Inayon mo to itibulbuludam kaanakan. Sige nga rod, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na insan ko manipod abroad. Adamat si mangpet nga package yo. Ay wen, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak taw, inton kasanga ikaw. Taiwaras ko nga itag kadagiti awanan akaruba. Ay na! Ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo, ante. Ngam kasto nga talaga ti panagsasaok. Prangkaak. At least ibagbugak ti pudno nga riknak. Kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Ah, mala, lukatan tangarod kaanakan. Nay, nagadumanan nga isang pumababa anak kao. Ay uwan tatang. Ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya, ante Helen. Pangailakom ko intid na nga road. Ipausar mo kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabaling ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangay na. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko nga handa nga kutkuti anti koleksyon. Masapul nga i-remate da amin kanyak. Dya kayat nga kupit da. Ikakto lang nga iso dati sa guys ang abado tatang dandang aglako. Kasanaw ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldam. Ay, saan pa lang ante? Saan nga balit ka nakandakmat? Uray mabayag sa akto makabayad. Ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay nga'y dagiti saan yung akabkabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiyaw utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya, ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko itilako kay pwistok. Mala, si kati makamaw kaanakan. Awan ni ante tatay ito'y balay na. Ako ko sa amin dagiti badbad ito'y bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagiti nga badbado. Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak, iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kandag ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Alak amin. Ilakok dagitoy. Itad nan tumatlaang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mang ala. Kabagyak mat. Aday ta, naisakok aminan. Inak ilang mga ijerwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni ante inton sumangpat. Umuli ako ni ito alad. Tai puruwak ko dagito'y nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang matalay! Kumusta kan, Angel kaanakan? Agyaman akta si bibiyagak pa yanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground ngamin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwan nga ron, ante. Anong saan nabalay ka anakan, tanatarimaan ng dayjay. Sorry, ante. Amo ka nakita yun nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, amuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katun mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan da kay di naramid ko, ante. Ala, agpaimbag ka kaanakan. Tao may nakan sukunan ni tatang mau. Taagawid kan ijay lugar riyaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka naun. Inawat ko manan na tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel.
Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raw. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo't. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay da nga agkuy-kuyakaw. Oray saan da nga agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamat nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo tanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kayat mo, di isikan kagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom ngamin istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubing ang pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado, tiyan-an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukil ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka ko mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayon dito'y balay, tapno saan yun na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw, Wayne, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no day tapal at imaitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi.
Ay kat pagyamanaklatan ano manuti may tid mo anak ka. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno sanda na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat, sanda ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat tayo na, nakaasin damit. Wan amanong, ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na, ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arurin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na kitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano purontong pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos ka kapsat. Maasi kayo, tila kaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaun. Adon, tisaksakitin ti bagay, isadya akong makatrabaho. Palimos, kakabsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, ket makatrabaho ka pa mo. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedan ta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May mayat tiyag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo o tilakaya. Saan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamat gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanay. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitlang ha? Ito hoy. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo.
Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Namuak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong nagpalimos. Pangaasiyo kuma tatang. Adaw, ti urnong ka Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat kag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sigamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Uwan man pare. Nakita nga men tay wheelchair yaw. Di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. Noon na duma, kumapsutak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operaak. Amangan no, ada may titmaw nga. Uri basit la tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong dayto ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir day jay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo mo't iti kwartana. Ngem saan lata makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yen vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga dito? Jay papapanak tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tang. Invest ko nam. Sa ita, tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alam nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata.
Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Kat agretire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung agpalama. Kat husto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamwap daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hit na ito'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y. Katjak matamot ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw. Makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwarta ka. Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaon? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte ak iti day tao. So nga idulin ko day tao, ta paadwag to pa. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado day tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardang tan. Ditan ang subli dito'y. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado akwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga.
Awan ganas kong nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong, saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw di tasuli. At dabot tugaw, apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag nito, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamadakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. Umay naksuksok na rin. Agpuraw amin na makita. Iban kung sana talaga. Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang.
Wan nga rod, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abay-bayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin tak. No saan kayo ngayon pangpangag iday? Kitagyaman at nasaan da ka binaybayan. Kasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment iti syudad, Mildred? Wan manong Romeo, awan mo't ngaminan kadwak ijay, tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno adamot pagsapulak ah. Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Ag kakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni Manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda, balo kamay. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya day, Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam. Nakabakasyon kayo mat. Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya. Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon, Nana. Kumpurmiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon, Nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata, Nana. Kasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata, tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay,
Awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan ammom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada abagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo ammo ti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta ammom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararam kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y oray maysa. Uray hanak nga agas-asawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaas-asawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ngam siya? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ngam siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Huh? Han mo matman nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Sang kaibagang matekasta? Ay katisomot nga mintiag pa'y swading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmag ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat datutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon data dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya te mang-entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrag ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumrak ka nga rudan, Manong Sairo. Nagsiksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan. Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anya ti imbagak aramidag. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan,
Jak sumapaw iti sa balay. Ta si kalang tinangriing itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya magdato nga kaldero nga agtin nagpailang. Alay, agong ungot samat ti kapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak sayro. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, am. Di mo panpansinin. Gagangay na, tabaket nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw kati. Ne, ni mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang nga oras mo, Nana Hilda. Harana ako man ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak ta day to'y balay me. Angam oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawam nga didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita panagkatawak na na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngamidi, nag-request akmad ti kansyonan. Apay, ada pa'y plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanyak. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmatch iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak ngamin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo.
Kun mabalinti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan yung. Agpay suma, hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ah? Ay, katuan, anana. Ay, naimbag man, tadaing gatang mo itilugan, Hilda. One man, manong. Ay, di ba, amom tag drive. Kitwain, nabayag mo na driver, akiday. Isurunak man nga ron, manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kitwan, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, manang. Ha? Kan mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa papanam! Ay, si kamat gayam na ita, Hilda. Kadamit lugan na. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni manang ko. Ay, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit tan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga kanya aling mo. Hilda, nadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay? Inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no isuda timang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sa dinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya ngay, Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Agyamar, Hilda. Kunak no awan namnamak. No, da kwartam dita.
agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso si kapay lang taggastos. Sige, makitanto, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga ko nada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ta da inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan itilugan ni Hilda. Katlosi kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok ka. Una, ta ar-arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito imay. Ay, nahusto na itan, Teddy. Sayro, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, magsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpay so. Kabut-butang magdagita nga duwa.